Minta kasi ka kandai kering unai lur Arhajar ka office yung District Mental and Health Program DMNHP Southwest Kasil District kabahapa po ka jingpanya jong ka District Medical and Health Officer DMNHO Southwest Kasil District haringkat ka jingatray lang bat ka Adolescent Friendly Health Clinic Southwest Khasi Hills District Clarake Yakawal Suicide Prevention Day Arhajapsan nakasngi banyada nakajingyam da kabatkat jubor yala kajingem halor kapang changing the narratives on suicide hamau karwat Southwest Kasil District. Laban kado bakum shimenta jong kajingraki naka office jong District Mental and Health Program DMNHP Southwest Kasil District kala pelong da kajingyat padpa kabla sedang nalat jong ka office u block development officer mau kerwat CNRD block bat yat shalat civil hospital mau kerwat terter shayo mau kerwat bat one pai bat penkut biang shalat jong ka office u block development officer mau kerwat CNRD block agani kesni lawan yishim benta da kinriu tali ki skul gentop ru ya ki dekat ki self-help groups hapo kamau kerwat CNRD block. Haka jingyat padba lawan ishim benta na do uba si kasar MCS Assistant Commissioner Southwest Kasil District kumukongsan haringkat ke jingdon lang u Dr. FR Lartang District Medical and Health Officer DMNHO Southwest Kasil District Ginong Tray Hapok Office District Mental and Health Program DMNHP Southwest Kasil District Ginohikai lambat ki kena school. Jingerman, what them do? Jingerman, Pam Lang, Marway, Pam Lang, Marway, Pam Lang, Marway. There is never suicide, never suicide. There is always a second chance. Don't do it. There is always a second. Not alone. Not alone. Jingerman, not alone. Jingerman. Give up. Never. Give up. Never. Give up. Never. Give up. Never. Give up. Dia pekat kita semua berjalan yang baik itu kena kata-kata dalam kamp kemudian sudah kemudian kelas atau ini kemudian bukan tembahan bukan enam tembahan itu masalah tembahan masalah buat dunan no ketua di dunan no lagi betul berhak dia lebih macam di kemudian kata kemudian tidak ada lagi kemudian katakan ini muncul ini juga bila kanira bukan ya real và kim nông quay sa kata kep sementara dengan IT Jom manusia ajaran besar. Saya kemalong doktor manusia saya kelong yang ini awareness program dan kelong dia ketika World Suicide Prevention Day. Tujuh mentara ini jawapan kelong dia kendali. Nang orang Muslim yang terkenal di England jom Dr. Joe Robinson sebagai Presiden jom ke International Association for Suicide Prevention. Di bawah untuk ini, quote, suicide prevention is a shared commitment that unites us across borders, cultures, and communities. As we continue our journey to change the narrative on suicide, let us ensure a message of hope and understanding reaches everyone in every corner of the world. Kami suicide ke Bangyong, ada ke Kemar ke Bari, Kemar ke Bajarga, ke Bangi pun sendiri di Siap, Baru pun sendiri di Don, kita Kemar Bajarga, Kemar Bari. Batin keng ni sendiri di Kuat dan Yakren, Bani Share, Batuai. Bat, kapasusi kalau ba Don
beri kebapoi hadu put bakin shim ni kat nela kacom di tinggi kabangi ni kot suicide kejingim kalong kebakordor bat namar kata ni don ni bangin ai ke kenja awareness dari bagi dikit bantu suatu itu ba suicide is not the answer kebadan kami ini kalong ba ni kum kibriu kat bala min pensyak la skor min ai la skor bangin yo snow bangin snap lada kini kibriu ki bahing kila bande ki bahing asem jemi kila bande ki parlok ba marjan ini para marjan lada kidon kami kuat ban share ban YouTube kana ini bangin pelat kepor jemi bangin snap yaki lase nginom la ban ai consultation yaki yani ban ai counseling yaki tang ke bangila pensyak ya skor jemi kata kala ya rap shibur